Dolazim ti je, ako uspiješ preživjeti. O, pa ljubče. Dođi. Do, pogodio. A evo, hladno. Ulta ove. Idu je telo ulta. Uče vas troje je dole. Ja si ga ubio. Ti si ubio. A ne, previše ih. Fulat ćeš ultu 100%. Za kog ti igraš, Mate? Za njih ili za nas? Evo slijed, moment. Mate, znaš da imam za tebe. Ja si rekao Koki. To je već od kada se... A nek... 5% mogu spira. Aha, oni imaju Dragona. Smajtaj! Ne moraš biti ko Mate. Mi zaškočiš, nazad ideš u njih. Sad su oni nama na Dragonu. Sad oni imaju 2 Dragon steka. Ili, baš mora dobiti taj asist. Da je dobio ove bonus. Dobro, never mind, assist. Thank you very much. Oh shit. Sam radio. Like the Pyramid King.